Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kaseng United New Trap Movement hak sitrik no pra arajar arfuar kaladawa ya sorkan Meghalaya bagade ban phakem no mardor yiki pulet ke jala Assam kibaran kti ban siat yap yaki sangut ginong snong jong snong mukro kabalaja hak step jong arfuar tarik unai weng arajar arfuar kaseng hapo ka jingalam jong presiden uba Charlie J Rani kala IT ru daga dorkhas hau sembut menteri rang ba ka jala wa prestun tensong Bandawaru bayaga border au pos bala menjur dak sorkar jela dangshan daibanchna hakasnang mukro hakasnang baratu ni nakaliang kajungi la wa nado manhagi di kisni baca ni la ahyar sete ban ni la lap ni la syam bebon ki jinge beri ki kilong yeng yet ko da jinge ko bai tingko muta ka ba ni kongdu kajing dawa kajungi kolong ba ni ong ya ka sorkar ba ini sanlak BPI kan umpat la ban pendap ya kajeng masam kajungi balaja tinggi akran ya kata nomor ba belai nomor kalong yang kebaca tu tinggi long yang balangat kapot kimin du digi kepa jong long yang nong kinong kamai ti halor kata kanong rem tinggi ni ong ya ka sarkar ni dawana sarkar bahkan ai kam no ya iwei khot na kawei long yang ti hadin ki jing akran ni kita berkhot nilayo ya ka kejubab assurance na kaliang government ba di PTCM ta ba inaya kata kinakapan kiushu ya kata extra sya bakin syong gidriamen biang ya kata dia on top of that ndai dang kataru ndai tambah kiu ya kata extra sya kinyale kuno bakin hagi digi tayo banwan bakin thaula thaulunti man punyo ya taka kam kajam ya we longyem kata ki ong giladap syong perkhat pana do hini ski badam ni dokumen bakin ni kijing dawa jungi giladap don lupa kata kajing perkhat aklang government kham tam nam ta ki dok snam jungi te ka baar ka halor ni kijing dawa jungi kolong ba ya ko berada pos ke bakila temu banbu tengi la dapong naru ni kom singi ba nadu mensyuai ni la nakaliang ka nakapors ko nakaliang kaseng ju dawa ban pengklan ni police personal situ ki tan border te kan ni kala poi hadu put bakan kala poi ni ke jingja kisah kendit menteri oleh sarkar tengi la ong ba ngim kwa at kum ke jingya keren juni berkisnong barka ilaka sinang mentang stai ba ka outpost bimbu ang tepo berto ni persyajur mangi kwa ya kan outpost bimbu kataru apo mukro ka bandai apo badar batkam Assam te nakatang ka taru nakaliang jong di PTCM ila ong ba kila de praya kataru bakin sim ya kan senjam bakin nile banbu bayang tahi caka mangi kwa te kita gidi bangi ibu mo daga bakat do ngiru ila de wan spok human rights menen mangila fight spok mangila human rights mangila dawar na sarkar ko jokapor bentahi kesngi ba ya kan ni ba kan simti bang i katung baju pan ko jongi yong ba ni pan na ka NIA bakan sim ya kan ka investigation tendalai kran bada ki yong ba ka NIA kamla ban sim ko mikini ki civil case markani ki hap civil case ka NIA ka sim itang ki terrorist act te de halo kata nongrim baki hap an hai be shaka CBI inquiry tingila ong hiru ba ni kajing dawa kajungi kolong ba ki penklan bakin ya kitu ki pulit balai bam kem merdor hadu nadu kapor te ki ong bala dap po CBI ka sale budon kam te nakaliang jong ka government of Meghalaya police department ru kimla shu bakin muslia nongno ya ka ba ka CBI ka ladap sim te last but not least mun chong no kadon hangni ka kani ka jing dawa kajungi kolong ba ya kitu ki ka jing pelrem ya kitu ki pulit Assam ba terrorize mo nongno bala sim ya ka jingim jong kitu khat jong jat mendri jungi ada kum kita teroris mo bala syusia wadiau merat apo sekarang dia masiat pinang dan kaan tin rei ka no yang sim briole tengi penrem jori ki bat ni ai ka jikit bok yang ka long yang jikit sabiang ya ka i ka bakila angat akan ka apot bakinum kuslai ka sengi chami ka don kat barki lam ta kini jing dawa jungi ba pinyo ban urlong ba pengin penurlong baik hadu pindayo ya kata ka justice macam no ya kata ka jing syak bohok namar mengilai keren syai mata badu di PTCM nyong ba kajing bu por jang sarkar ko arbanai pendap ya kanika inquiry tingi la keren syai ya di PTCM mentaru ba kanika inquiry ngim kwa bakan kut kumbakut ka kes jumpa syiris namar ba yo lesi la syai la dep taman stop inmiao nong ko baladep ya kanika jing inquiry ya kanika jing bishar te kan syuya untuk klem kem nane klem pensitom nane klem saja itu pulit
Ti kita kibadon keti haban siat kami kita beri jungi. Ti la penting kenaru nak kalian ka government mental bau deputy CM jungi ba bai ka bagila le shkmat baginya kini inquiry on la tep kini inquiry arbana hapo kin sakem be kita beri bat kin sa le badon kam. Ti kita gi ngila de bekren istunat hiru bangio ekren mental ski gai ka bagila kren shai haju kapor. Kejing dawa nak kalian kaseng banadu menshwa ni sukmen mental ski bangio snow ba ya freelance registration ka bangila dawa na du menshwa ilayo banyak keren nang sedon mentak sengi kita ru di ladap ong ba katu hadin bagi ladap besong kelas meeting bagi besong berka government di ngila ya keren ba kaniko freelance registration idon kam nomor dor po kita kaput di gila ong ba ka land and forest atau kapur ba ka don hapo ka kadai hapo ka discouncil di ngila libe po discouncil la ya keren ba du CM jong discouncil atau kapur di ong ba ka bill ladap pas mila file dak RTI ngila bio ka copy jong ka bill. Tiada ni lah, tinggal ada pihak keren bersiham yang bakal naksa apa ka DCA, Dis Council Affairs. Tinggal lawan po DCA tu, kalau jimbun kamno bakal jano ye bakshir tu, segini ki issues babun. Tinggal mishim yang budin shun. Dari mentah tinggal isyong berdip DCM, yang bayar tu kabil ada pas ni bakal lalong an mentah. Nak ada pas tu governor. Tang bah kilap hak yang support Dis Council, bakin persnano segi rules. Kita kira dulu so kasih setiap rekam jangka diskonsil apa jangan jang CM tinggi senang le kendo CM do ban kaman pen kena ya kata ba kisna no tak dulu kenang ba kani gini kijing dawa kijing kin urlong no kenang ba pai ba basa apa tan kaput no min di baduk kimdai ba ruspa ki ko ba register ka jaka ban le ini kam haban lut di popo di popolak no di lak di jaka ki badon sti kawi gilong ying kidon di akar imdai shubudan tandi square feet kumidon yang ni di ban register ko wiga jaka kamdai ke basul nama tanglah gini kini benai beladap layo ko phone call napo nastai ko kan ka kan balakwa new balakwa bagimut ban register ke jaka kalapo yang di arpo lai polak teman register ke jaka tigilapan jingarap ngi kesengyong yang ngi king yang nai register dong ta yai apshwa on lapas ni kabin ni expect lu ba hakini ki kini benai banwan let's see lada ka diskonsil kesimpian urut ban persnan ki rules de tangan tai kelalak ban urlong mai gini